Rauring mengalanin pendikiring Departemen Agama Kabupaten Badung pada sanewang yang titiang. Anda sudah matur semua sampai nikah. Talar katitiang lunas pitikat dengan Bapak Lejebos dan sudah untuk titiang ngelanturan ayah-ayah sana jagi rau sampai nikah. Talar titiang lunas ring amangala penitia titiang dikiring Pucak Sari ngelanturan atur titiang sampai nikah. Ini sukses. Om Swastiastu. Asal semua ingian galah, sana kepikari sekian tikian. Kaping ajeng haring linggih Ido Ratu Peranda, Sade Marago Suci, aring jero mangku lanang istri Sinarang Sami, sane subakti titian, aring murdaning Jagat Badung, Palungguh Bupati, sane kaangani nantuk Pak Kades, suksumo puniki Pak Kades. Palungguh Bapak Wakil Bupati, sane kaangani nantuk Pak Camat, suksumo Pak Camat, saking Departemen Agama, matur suksumo, ring Kadis Pariwisata, sane kaangani nantuk Bapak Kabid Pariwisata, suksumo puniki sampun ledang rauh, daler Bapak Kapolsek Petang, Bapak Camat Petang, daler puniki anggo DPRD Kabupaten Badung PDI Perjuangan Aji Lanang Umare, sepisanan puniki dados Wakil Ketua Komisi 1 puniki suksumo Aji sampun stato puniki nyarangin ring sejeron pemargi eriki ring wewidangan Batulantang. Taler Ratu Idodane titiang wantah presiden ngaturin dahaten suksumo ring sejoronin pemargi nyangro puja wali iriki ring puro Pucak Sari. Mohon izin Sinarang Sami Oloman titiang iriki ring Pucak Sari wantah pengempon 29 kakak. Kemauan ring sejeron pemargi puniki angop titiang kewantu saking Idodane Kramo Deso Adat Batulantang. Sarang 200 kakak melara penantu pasikian pikayun paras paros gumentos sido sampun kalih paletan sampun memati antar rahina wawu sampun kemargian pecaruan sane mangkin jagi ngelantur pemelaspas namiwit saking paridano puniki sane keangge wantah ibah puniki mawiwit saking pengajuan proposal. Kemon ringgalah sane becik puniki wenten swadaya Idodane Kramo, wenten mapunio berupa jinah sanetan presido antuk mapunio berupa jinah mangdo ngaturan punio puniki melara penantu ayah-ayah. Sane ketiga ring sekian titiang saking Ido jero bendesa niki dan jero bendesa lan Manggala karya duane sedereng titiang matur samatra nyade linggih Bapak Bupati Modaning Jagat Badung jaga ring titiang malih ngrasidi bakti maturang puja pengasti majang Ida Sangyang Widiwasa Ida Batara sane melinggestana ring pura Pucak Sari. Pura Pucak Sari Desa Adat Batulantang puniki dumugi sanane yanya sane sampun memagi Presiden memergi antar tursidaning dom untuk mencarang panjaliumat. Om Swastiastu. Majang Ratu Singgih Padanda Sang Sulinggih Pinaka Yaja Mananiyatnya Raina Mangkin kesarngen untuk Ida Sulinggih Makasami sane dahat
sucian titiang sanedat sebagian titiang ring anggen nayaka praja jagat Badung sane sampun rau niki Bapak Kadis Pariwisata utawi sane nganganin sane wangyang titiang kesarengan angga sami segadi sauninga kenten tiang purun matur gede kenten nggih nganganin nggih Bapak Bupati sejroning yatnya sane kemargian puniki malarapan untuk panca mahayatnya kapertama nika jenana yatnya iratu idane maka sami maturang kewagedan lan rasa subakti duene majang nggih ida batara kenten nggih siosan nika wenten karma yatnya nah yenten uning indek tata titi lan ketataning upakara lan upacara ngelanturiannya mayayah kenten nggih karma yatnya nika ya dia tu sareng gede ngiring masih tiang kaping 3 arta yatnya nah menduwe gede durus aturan kenten nggih mondok ingkep niki ring sejeroning yatnya duene kaping 4 nika yoga yatnya yenten persida indek yatnya sendirian nika dados ning ring pikayun nika yoga yatnya enten nggih kaping 4 angga yatnya menten nyidang mersidang margiang nika saking angga sarira duene aturan menang ampun makeh matur penapi jeung pemekas tunggilan pikayun mangda tendun niki wangsa pada saking ida susunan makasami kenten nggih nika panca mahayatnya mangda ratu ida makasami nika pinaka penyuh saking dijangan Bapak Bupati pinaka pedite sekitar kalau ngemargiang ayah-ayah duene menika sida kater ring linggih ratu ida dana makasami dumugi mopi kenoh puputan tidak untuk Rama Santi Om Santi 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 Om.